Jilang Meghalaya. Presiden jangka Voice of the People Party lani VPP uba Arden Miller basai moit negasngi ula wengi ka jingsya tengan baklembu por hadian baka soka kala pentip balatung ya ke expert committee ka ban kemi benia halo ka bahak tungkam ha ke jela uba Arden lodon ha pedeng ka jingsya tengan nadu ka apulai tarik ujemang ban penbor ya ke soka ban kemi benia ya ka reservation policy bakat kum ka jing sngo jong ka long ka bayasha shiliang na ka benta ki jaj ban riu khasi ba jaintia ki ba khambon ka jing don brieu habai nujo ba ki jaj ban riu garu Kumpoi yang shiti yesroba kubre bagai kumpoi menemista haga puar karu ibuji dan doi nagalang ka juma nampak sange bat menta ngan pembena hakmat ke jingdon ke jongpi bangan tuntut no ya kan di kesusah